Inkwashira program y'obuhingi n'oburisa kandi omuhereza ndi Prevence Kampurira erizoba turiyo mu cyaro cyo barkweta Kinyaza omuri Kakoma omuri Mbarara district twatayira kanso kwizera ahari Chungura Farm. Chungura Farm erho ebintu bingi erho ente erho nkoko ezeru kurisiza zetambura ninga free range erho mbata ezeru kurisiza aha free range erho mbuzi erho ntama mwe ntuza kureba ebintu bingi netwenda kuganira na kwizera atugambere ebe bintu aha farm eji nabirisata nabihamukira kwingana ki nebimuhereza ki nebimuhereza amagoba ki kandi kwa kubirisa ayijaganyurwa mwata aha muhero gwo kwezi no kubirisa byona ngoma nanye tutambure hamwe on program eji twege aha program kurga aha Chungura Farm omuri Kakoma omuri Mbarara district. Nyowe ndi Kwizera Dennis ninkora nka prida omutabona amakanisi in office yanje Kwizera and Company Advocates kandi obundo bwire nkora farming niyo farm eje eyituruho ekitakateko cyo kutunga farm eje karuga karenshi yo mwana shonkuru wanje kambagire embuzi buri cyumuro kuna akuzire nije Mbarara n'abaroya natekateka nshemero konda farm nkatunga embuzi cyo nabe nitekateka ko bwirobwe mwene iyi nizina ninjeta Chungura Animal Farm. Chungura Animal Farm aha Chungura Animal Farm ni bintu cyebyoyina aha nyeneho ente ezamate nyeneho embuzi ezenyama nyeneho enkoko zenyankore on free range tuzendera mu rigazo nyeneho mbata nyeneho ntama nyeneho nimpinga n'urutoki ebe bintu byoyina ho byeneho mu winji burkwingana ki enkoko tuyineho enkoko nka 10 mbata 15 ente nka 50 embuzi nka 10 ntama nka 25 achi nitureba watugambira amatungo gebe kabinja afamweje iwe ngo murisa no ije managing ota ni ndeba ngo buri gwa kashatu na burwa mukaga ndyaha kandi nyine umukozi urakora hari buri kintu cyona nyine umukozi w'enkoko nembata nyine umukozi w'embuzi okurisa embuzi no kuzireberera no kukondora cyurugu cyazo nyine no murisa wente nyine no mukami koko watugambira ngo inente oyinentama oyinembuzi natwendo tushobore benefits za buri kimwe harya bibintu byo inafamya ente turi hamwe amate ngaguriza gwe bukona umudoka yanje embuzi nituguza tuya musente enkoko ninkira kuzihamwe amahurige nyankore abantu bagakonda munonge tureyine mitware benecweka embata nizo ntakatungira katare karonji konka embateze nkobire ndenda ngo bahamize ngo embateze nenunje munonga niyo nyama eyo muntu ashemere kubarajya abo kuba embata titukuja mu bazi gona tine ngwara yone kujikwataho then nentama nazo ninziguza nyamusente ate bintu byo ina farm no ije birisota koze ntureba ngo koko byine tibikurya byo kurya birikushana ente embuzi entama nizijyo bunyasi on free range enkoko nembata ziri half range konka ni supplementinga ebyo kurya byazo feeds zazo then ni cyo byebyo supplements no ziri sanka byo kurya shinasha tuziha concentrate eri mu chachu eri mu na maize uje bareta broken nibyo ndakira kuza nitureba ogwo mwanya goromu amwanya guru kukira kwa munonga kandi amatungo goyina n'amatunga gakubisubwa hamize munonga ono ihanga hamize amizi nyina maziba ashatu aguna yatimbiri ngine wa abiri tigakoma no ijogi hota uko hansa kuba norisiza kugira ngo gahikena no mu mbata gahikena mu bintu birya hihineka nyine pump ninga pumpinga ngatomo omu tanks emwe rangije nijo rangiri hatsha famu yawe amagaraga amatungo gawe no birebe rota oyine honka yo veterinary so ninga nyine ho mushaho baramwita Steven arugagwe bukona na rebere ente nembuzi nentama na nenkoko embatizo tuziretenga mbazo gona na nakigambire echo
watugira ngo ororoyo tumanya ngo oroyo bwiro bwinje no sibo mutawuni eze amatungo gawe wagira ngo no ijabo rwa kashatu nabo rwa mukaga nabo rwa mukaga accountability ejo y'amatungo gawe rwa kashatu no rwa mukaga aho no waba nka phone farmer no ijo bikorota bakwata nasabwa roya no kurisa hatiya nvire nkorenda kuhumura so ninjije aho maraho bwire buringwa especially rwa mukaga ni nsibaho so ni nyine no records ziranyamba mu management ya farm age ganuza arsota no ni ntunge numi konka bo kwenda kwa avoidinga inbreeding ni nchira ku nkaburi myaka 2-3 ni nyihenu mahero nico kimwe nembuzi nayo mpaya ni myaka 3 ni himpa ya hero ni avoidinga inbreeding poultry tichikanteganisa tinkarigiribira mu inbreeding tondo tushobora kutwara nozarse embata numzibika na ate embata zo tizukufa abana bazo so zaiza kwatura ine kurango babanza babazibiko munju kumara nke sandi 3 waheza nyine cyayinlinka ahero aho zimara mwe kwezi bena aho ziba furiyo zirekura ziba zitakine cyaziteganisa nakake hati watugira ngo embata ni kimwe iyo takwereza mbaza hafamu yawe zwe nkoko no jozi bisa hota koze nkoko bwire bwinje nishira kwa nkoko no teka uziha vaccinations ina first zayatura umunda zaturiza konkati umutawuni tungire umushuje baramweta Mr. Bantu ayina hacari hati ni ntwara y'amahurwe nyankore azihakinga then umukwezi ko kubanza no teka kuziha vaccinations ina every week no one was have vaccination one wenda ngo zitunge kwaza akatarike ibintu byawe norondo takatarike ibintu byawe amate inyama enkoko embata nojo karondo akatare kariho amate ningaguriza gwe bukona munyine heduka yanje ningaguriza waho amate gente embuzi entama abantu babarija akatere kariho kijure nikinji bena mahuri genkoko nago ningaguriza gwe bukona eture ishinje mutware benecweka akatare karo kwihaye akambata niko kacari kace tujere nkarakasha kujanga abantu bakazimanya abantu bakuzimanya tinco taro kindi tibakuzimanya hawo kuba zoro bikutunga wazimanya engeri yazo kandi tiziretenga mubazi ziri ize tumanage konka abantu barazimanya kandi abamwe barabine culture yo kutekateka ngo ze end of konka twekiri ninja tumware baho burufa hati aha katare twantu ya katare inebizibe bwabwino mukurondera ibintu bya katare ubumwe nkababaji barenda ngo bakwe sentence nico ndareba ababaji niyo cyo kiziba kindareba nabagenda munonga are weight waza overall challenges nebizibu cye byo bwina famu yawa biruho abo kuba nkente nizugwara munonga embazi yente negure sete nyingi kandi umwe embazi yemwe yanga gukora so shanga ba farmers abamwe batanuka gukoresha embazi yo kutaburamo embazi ya agriculture embazi yo kozente ejo ne challenge then umwe nkoko katugambe wo chakuba utazivaccinating nkoko nagambe murundena nizufa so na nembuzi oyine kubona vaccinating buri myezi mukaga vaccination z'emirundi nke 2-3 wano wenda ngo zitunge embuzi n'entama nizo challenge ndareba awa tugambira ngo farmers abamwe ne batabura umbazo bw'amatungo na nebihingwa aha farm watch practice ngereho nkageza ku kirezi zitinga ni tuze mirundi 3 umusande turakoresha umbazo kuba kweta duodip ni Google effective n'ubugura yaguragura higura emitwari 12 ecupa kwaza aha korre embuzi aho twazareba ziti free range ecyakuretire kugira ngo embuzi aho ziteka free range ndrango abinja barisa embuzi no bakunda zero grazing iwo cyakwarize kugira ngo zaho ziteka free range oka echampariza kuzita free range nyinitaka ari kumara
konka n'ekindi embuzi nungi nizenda za free range nibwo zirabonera gye ezo mu bijushana maybe nk'ez'amate konka ez'enyama embuzi nungi niyo za free range. hati kutureba turi mu bwire bw'ekyanda omufamu notiine mbunyansi bukumara ente zaawe hine nko kuzonjera aha byokurya ebindi hine ebindi byokurya byokuzihereza nimpinga ekibingo kisuplementinga obunyasi. ekyo kibingo kizirya bwire ki? Nikizirya shaaha nkiina kandi n'ezikukamwa baana bazikama niziba nizirya ekibingo omwikamiro eri mwareeba. Twaza hikamiro ryawe twareba orikutwereka ikamiro ryawe ikamiro eryo nokaberamu ente zirikwingana ki kandi omwizooba nokama ritazirikwingana ki? Ikamiro eyo tukamiramu omurundi gumwe omu kasheshe tubire turi muri lita 10 n'okushobamu konka ati habwa omushana gw'amaani turi muri lita 5 orunaku. Katuza security ya farm. Security ya farm yawe yemerire eta? Security ya farm yanje ni nungi abakuba nyine hembwa nizinyamba munonga kandi n'abataka ninkurengana nabo kurungi nabo banyamba mu security. Tukabwine mukabashima okwija kwiba amatungo gawe kozo watwereke byinji byona birya free range. Nkaba natungireho abakaba banyibire hente emwe konka tukaza kushanga twashanga omulisa nawe akari involved mu kujiba nikareho tubakashobora kunyibaho ente ndijo kwiha umwaka 2025 okisa hati. Twareba hariho embuzi hariho entama hariho ente ebyo bintu ebyo ina famu tugire ngo buri kimwe kine area yo kukirisizamo kandi ecyaretire no choosing kugira ngo buri kimwe kizo mu area yacho nisha. Ente embuzi n'entama zona ziriro mu famu mu bunyasi konka ente zino muri sawazo embuzi zino muri sawazo entama zishimira kandi zigenda n'ente konka umune zirugamo straying konka nazo nizirirokwe so enkoko n'embata nizo zirarira haka hakirara. Natwenda kureba egifamu yawe inenko ine kitekateko cyo kugira ngo ogire ecyo wajongeraho munonga nkobire ninyenda ngo mpinge ebicori mbase gukora silage njibike ombwire bw'ecyanda ngikorese kulisa ente maybe na nembuzi then nkobire ninyenda of course kuhinga kirano kibasa kwetengesa nka tractor kandi kino nobire ninyenda ngo nkobire ninyenda ngo ntemu na kitweta ngo ni spray race habwo koze kwenda ngo ente zibe zogerwe kurungi ebyo nibyo ndatekateka kuba nakora. So hati sofa hafa mto ino spray race tinji no nyine nankeje crash turageze mu crash mwogese mukono n'abarisa oihiraho project seze wagamba ahaze ente wagamba ahaze embuzi kine nka vari addition yo kwenda kongera hambata zawe ne koko nkobire nenda kongeramo umuntu yatunga kahacari no bitunga mu bwinji ushuboguza so nkahacari nayo biri plan yo kugira hwa hacari. Nico cyo rukwenyumiriza ha famu yawe mbwenu bintu byone binyine biranshemeza ibi nabagambira nijaho kabireba ndahura nashemerwa hati mbwenu for example nyine ho rutoke ni rumpe bitoke nguza ni hamusente nebi n'amatungo gona nabagambira ni hamusente zimpwera byete ngo byanje kandi nanye imbikozesa
n'amate byona ndayiha so kirankwera munonga. Omubwire obu wamara omukurisa no kuhinga nakarungi cyakora kubasa kugira ngo oyihire mu kuhinga kwawe no mu kurisa kwawe kugira ngo nanyo murebe uriyo narebe iki program njiro mwetego kutandika iki project. Ebirungi ni bingi abo kuba noyiha mu sente n'ekindi famu ebintu bikwekitinisa oshanga abantu nibija kureba nibashemererwa nabo nibaganyirwamu oyine orenda ku orabayine nko buje nyine bijaha tubaguze enkoko tubaguze embuzi tubacona n'abatungi nabo abarenda ku breedinga nibijaha so nintunga mu sente nibasa no wijo yine ka stress wale ibintu yabona oshomerwa stress negenda mwenu ninungi famu hine nkoko kugitamu eka yawo mu kurisoko nimba gitamu data kandi yandeta nibijamu ogwa mukago mukazi wanje najaha nabana babije nabo tuijaho nabo mu Christmas omwe tuijaha tuliraho Christmas aha so nabana nabo ni bakontributinga nabagira ngo hariho ekituretenga ekyo nora baleta sente so nabo bajijwiremo abafamily anje bajijwiremo family bajijwiremo munonga. Twine abantu bingi abarukora emirimo nke yawe konkano bamanya ngo sente zitora mu office warwo mu office amagara gawe nigagakoma no basa kubahereza mwete kugira ngo bejumbire mu projects nkezi. Mwenu hati nkanye ni nyakozesa tinyine pension so nyine kureba ngo natunga retirement nabako babine nibakorera government aka ubuto nekorera bukuru project nkeji wabo jine mu retirement time toraburabura nyo ncunda na advising abantu kugira icyo bakora icyo kuhumuriraho. Katugire ngo ndi ya TV ndio ndebe iki program nahura najiro mwete bwo kwenda ngo ntandike iki program nshimye kwa nintandika naci nshimye kwa nyine kiri kwinga naci nshimye kwa nintandishira nka ushimira kubanza wagurita watungitaka waweza kutungitaka of course ukaritereza ukariboneza kuruga interest zoine nyo no basa kutandikana katugire na nembuzi akambuzi zo na wabutajukwire embuzi zo zibane zijya bush nko kweri nko n'ikishaka embuzi ratandikiraho kurya so rasa kutandikana nembuzi as you clear your farm I am assuming wagura farm itari cleared then ujote mwente utamune enkoko nembata bwanyuma finally then nebyo bintu aija tu atandika kwiha mu bwanyuma yawe hati nke mbuzi nezarira emyezi 5 n'icweka so embuzi yahisa nk'emyezi 8 no basa kujiguza then enteyo yo neturaho no basa kujiguza ente no basa kujiguza yamara ku mwaka gumwe n'icweka enkoko nembate zo ziratandikira zahisemeze mukaga zatandika kutera amahuri baratandikira kugaguza mwe nuko kiragenda nuko ndakiteka nsiyoye. Overall farm yawa no yiha mucuru kwingana cyobora kwese approximately mwenu katukan twatandikana n'amate omu season tali hostile cage wabona hiya muri tazigana izo no wateza mukatugamba average ya shilingi 10 niyo average y'amate izo nizo bashingi zingahe wabone calculator ukanyambaho 160 umbwire mu season nundi so wateza mu Saturdays izo na cage of course gross atariho expenses akaro expenses emibazi ibikato onkezo noziha mu gross then zo embuzi
waba ine mukembuzi ka 10 nobasa kuguza nka kotare buri myezi 3 nobasa kuguza mu mbuzi 10 average y'emitwaro nka 20 nozitunga. Then enkoko amahuri gazo etureye n'emitwaro 2 n'ecweka etureye kandi enkoko zishimira ko zira kwa etureye nangwa nka tureye nk'itano omu week so wateza muno ubona sente zazo embata zo tizikatungire katare tinkamanye tikazitungire katare ku kazo konkani ntekateza zagira katare habo kuba nk'eki bate kishija kibagire chiyamu kirogwamo kiro nk'eshatu so ningira toshamira kubana barimo kutunga emitwaro 4 chaki ebikazi ebampe emitwaro 3 so nobasa kugita muri ebi. Turukuhendera nibahabuze cyo bwo kureba oguriyo nakureba ha TV program ejo waba nokora umurimo gwawe oba noyekoresa oba nokoresa government ugeze kuranga wagira saving wakora nka farm cage nakaneza kuyamba mu biro byawe byo misho wotakitunga mushara ningo utachikora nkita bari yokoresa neba ne kuyamba munonga kurema kurebeka kubi mubwira bwe waiza kuritayaringa